дароед. ای شاگرد بیا. بیا شاگرد. سری وقت اومدی. چه؟ خوب هستی؟ بشی. روزی ما همی گردن قطعی کار کردیم. بگیم سری وقت اومدی. روزی همی گردن روح شب بینم. یا چی تا درس میشه با. ما قطعی همی کار کنم تا تماشا که راحت که. انا شاگرد نگاه کن. ای رجبالی یکی ای شاگردوی بهترین موهای در وقتی پستی بلندی هم وقتی موهای همی ایدر یکی میدرویا یا سلام میکنه با ما کفایه های همی حس میکنه که شاگردوری حس میکنه که در کار یک کس در تق میکنه میدرویا همی اومدگیش در ما خرسندیم خدا تو در برکت بده خدا پیشروی کارت کنه خدا اوستای کارت کنه همین هنری که ما ترایی دادیم خدا تو ایمو را با زور بشه پیشرفت شه امروز ما گردن قطعی کار کردیم انمی شاگرد یک درس میشوه همین آدمایی که ای سین سالشون 40 بالا میشوه 40 بالا 35 40 کسی بالا میشوه استیافیتشون بسیار میشوه استیافیت یعنی استخوان ها ایدرون پهن میشوند وقتی استخوان ایدرون پهن شد بسیار کارش قینده در هر حالت میتونه گوشتور خراشتیه یا که کشیش ممکن نیسته همین کارا نکنین در اینجا فقط محض نقطوی کار میروه محض منوالی و محض اساساً محض نقطوی های محض نقطوی را خیر رجبالی بسیار تجربهش کلان شدگی میدونه و یک بار دیگه با درس میتین حسیات چلیکو باید بلند باشه اگر حسیات چلیکو بلند نباشه وقتی دکتر که حس نمیکنه گردن حس نمیکنه استخوانه طبوبت کرونا های به معنی های پاцієنت یا سوز میشه یا که سوز نمیشه وقتی که تو چلیکو حسیات داره پاцієنت 100% سوز میشه برای که تو حس میکنی که استخوانه باید چخی مونی چخی باید کارکسیا کنی چخی باید نیری را جدا کنی چخی باید گریجه را کانال بکشویی همین گریجه اپاسنی نیست گریجه خطر نداره خطر داره هم استخوانی که راه گریجه را محکم کردگیه راه گریجه را کشود میکنی سلامتی با سوز گریجه خودش پیشوب قطعی میبرویه میره اگر راه گریجه را کشود کنه نتونه به حد قینده بعضی پاسینتو نه بعضی همی استوها و بعضی دکترها هوایی کار میکنن هوایی کنه کاری وای معنی نداره برای اون باید چلیک حسیاتش را بیدار کنی وقتی چلیک حسیاتش بیدار شد تو همین 100% کسلا توبت کردن میتونی گارانتیش قطعی 100% این سخنای ما بختیار شهیف همچون استاد تیره میگم حسیاتایی که ما بیدار که هستی ما 100% همین کارا کردن میتونی شما حرکت نکنیم حسیاتای چلیکاتون بیدار شوه تو یکی از شاگردای بهترینی بعضی شاگردای هستن که مورا پرت افتن مورا کیدت کردن پرت افتن به پیر مرا که در امانی هرچند سکندری زمانی هرچند زورم باشید تو به پیری خدا برکت نمیتیم ما راضی نیستیم با این شاگردایی که مورا پرت افتن در تروبکمون نگرفتن وقتی قیندیده که ما زنگشون زدیم ما راضی نیستیم در فرزندای هوای در راضی نیستیم توکلشون به خدا بعد خدا بزنه شما که با تقوایید باید همین خبر میگیرین ما در بسای ای شما در هیچی در کار نیستی همین یک دری مرا تق کردن تون بسای انا که نگاه کنین هسته способایی که اینا گردن میگیرن سچوق تو میتن مثال اینا تو میتن میقپن همین اگر پاцієنت ای 35 ساله بالا باشه همیده ضرره اینم کشیش برای که وای فورا استیافی دوره برای همین هر یک پاцієنت حتما باید توموگرافی روی کنی توموگرافی تا بین استیافی داشته باشه همین کارا نکه اگر استیافی نداشته باشه مایلش پروستا تک برای یک پروسیدور یا پریوم میشوه این کار شفا نمیده همین پاцієنتایی که 35 بالوان کدام دکتری که اینم تری کار میکنه نگاه کننده نگاه کنین همین تو میتونه بعد میکشن او یک قرپاس میکنه
касе ки остеофит дора устухунчакҳои зиёди дора аввалаш да як сабук меша ҳамин баъд азоба мекаша ӯ соз намеша ай духтарам безор меша ай духти рафтагитам ай ҳамин корам безор меша дар ин ҳолат фақат маҳси нуқтавӣ истифода бурдан дар корай маҳси нуқтавӣ чиликура ҳиссиётоша баланд кардан дар корай баъд кор вақте ки мо маҳси нуқтавиро истифода мебарем мо патсиента 100% шифо метиҳем соз мекунем ҳамун каналое ки дар томография маҳкаманд каналое ки дар томография суратҳое ки омодагӣ проблема дора ҳам проблемаро бартараф мекунем фақат устухона нав карда намешавад дигар саломатиро 100% барқарор карда мешавад барои ҳам маҳси нуқтавиро хушрӯ ёд бигирен хай шумо уже таҷриба калон доред худо хоҳа ояндада хушрӯ кор мекунем инами маҳси нуқтавӣ қатъи хушрӯ коррексия карда мешавад хушрӯ гардана соз карда мешавад 100% созиш мекунем агар маҳси нуқтавиро натонӣ ҳамин гарданда хубаш лезид накӣ барое ки патсиенти ту думу сему пас бо шикоят мекуна баъд мегрезай ту бо меоя бо намешавад баъд бо мегреза яками натонист гардана меёна боли мени мешава кардан но гардан қатъи шӯхӣ накунед ҳама вақт маҳси нуқтавӣ гиред хай ин дарс барои худат буд ина мо инаи маҳсози қатиш хела кор кардема уже ин казда кифоя ҳай барое ки ай 2 дақиқа зиёд кор кардан мумкин нест бояд точкаш қатъи кор кунӣ хушрӯ ҳамаро ҷобаҷо кунӣ ҷавоб дӣ хай ина ягон гапҳои гуфтанӣ дошта бошед марҳамат хуб боз ҳам салом бинандагони азиз салом бинандагони азиз мо хурсанд ҳастем аз оне ки имрӯз дар ин маркази барқароркунии сутумора ва дар назди устод ҳозир ҳастем мо ҳар вақт одати мо ҳамин аст ки ман ҳар вақт аз ҷои корам душанбе хона омадам ҳатман устода хабар мегирам ва устод аз чанд муддат будан дар кор набудан дар ҳолати табобат будан хай худоро шукр имрӯз солим шудан ва дар ҳоли кор ҳастанд мо ҳар вақт дар омада дуои устода мегирифтем ва хабаршон мегирифтем баъд хона мерафтам ин одати ман аст барои хабаргирии устодам ва имрӯз ки мо омадем устода дар раванди табобат дидем дар ҳолати табобат боз бисёртар хурсанд шудам ва фаъолияти корӣ ки мо дар ноҳия ҳастанд ҳамун кори ман ҳамин ҳунари ман ҳама ин чизо ба таълим ва тарбияи ҳамин кас аст ин кас устоди мо шоиф бахтиёр худоро шукр имрӯз дар кор ҳастанд худо куна ҳама вақт устод шумо ҳамин хел то хела бари мо бошед ҳамроҳи халқ миллат ҳамроҳи мардум беморо хизмати халқу миллат набошед мо фахр мекунем ки шумо дар кор ҳастед ва ман фахр мекунам ки имрӯз мо дар назди устод ҳастем саломат бошед